37 minuta. Ramiz Omanović je rođen 3.2.1956. godine u Mostaru. Igračku karijeru počeo u Pionirima Veleža, nastavio u juniorima Veleža da bi 1975. potpisao za prvu ekipu Veleža, gdje sam odigrao prvenstveni 30-ak utakmica, prvenstveni. Kasnije je otišao kao posuđen igrač i kasnije kao i poluprofesionalac otišao u Leotar iz Trebinja gdje sam igrao 3,5 godine. Kasnije je otišao u Ljubljanu gdje sam igrao 2 godine za nogometni klub Slobodu, kasnije Ljubljanu, da bi potom otišao u Hajduk Split, a iz Hajduka došao, evo, prije iduće godine će biti punih 40 godina u Bihaću, u nogometni klub Jedinstvo. Dakle, kasnije sam poslije igračke karijere nastavio da budem delegat na nogometnim utakmicama. Evo, do ove godine, pošto sam napunio 65 godina, više nemam pravo. To je službena lica, mogu biti samo do 65. godine. Jer sam bio delegat na Premier ligi zadnjih 7-8 godina. Šta reći o karijeri? Možda moglo se i više, a iako sam ja zadovoljan i sa ovim što sam postigao što se tiče igračke karijere, dakle čitav život sam faktički u nogometu. To su bila druga vremena, drugo je bilo i poimanje nogometa, drugo je sve bilo drugačije nego sada. Mi smo uporedo s tim morali, ja sam završio u Mostaru redovnu gimnaziju, Alekse Šanića, jedna od najpoznatijih gimnazija u bivšoj Jugoslaviji. Ovdje sam u Bihaću završio višu komercijalnu tada 1984. godine. Gledajte, bilo je teško je bilo jedno i drugo u isto vrijeme, jer to je bilo tad puki profesionalizam, je stvarno težak. Ko ne zna šta je, najlakše je tu igrati utakmicu. Utakmicu, to je baš najlakše. Najteže trening, niko ne zna, ja kao junior Veležan sam morao 2 puta dnevno trenirati, kao junior, a ne kao prvotimac. Onda individualni treninzi, onda nije to baš tako kao što neko misli, evo kao utakmica i gotovo. A što se tiče ove karijere, gledajte, tu mora čovjek imati i sreće, shvatate, to ili šutneš loptu, udari u prečku, nije ništa. Ako centimetar dole gol, ti sutra u svim novinama strijelac, ovo ono, tako da tu treba puno sretnije okolnosti da se poslože, da bi se baš uspjelo. A u to vrijeme nije, kad sam igrao u Ljubljani, ja sam mogao u Austriju otići u bilo koji klub gdje sam htio. Tad austrijski nogomet nije ništa bio. Čak Francuska, mi smo se s Francuzima, bivša država, sad je sve drugčije, sad je totalno poremećeno što se toga tiče. A pogotovo mi ovdje, kod nas, konkretno u Bihaću. Ja mislim da sam ja kao junior Veleža imao bolje uvjete za trening i za napredovanje nego što ima igrač, nego prvotimac kad sam kasnije došao u Jedinstvo. A pogotovo danas, onda to je pogotovo što ova djeca danas
hem manje djece, hem nema infrastrukture nikakve, nemam. Vidite samo kako je stanju pomoćni teren, kako. Tu je bio na golu je bio Enver Marić. Enver Marić, tu je desnog bio Mula Hasanović, lijevog je bio Hadži Abdić, reprezentativac isto Jugoslavije. Half liniju je činio Čolić, Primorac, Glavović, čak Pecelj je tad, i Pecelj je upadao. Tek je Boro Primorac tek počinio igrati, inače bio Glavović Pecelj, a Boro je tek da bi kasnije otišao u Hajduk i u Arsenal i druge klubove. Naprijed je Topić isto ošao taman u vojsku, bio je Okuka, bio je Marijan Kvesić, bio Halhođić, bio Kulje Vladić Franjo, bio Momčilo Vukoje. To je ta prva postava bila. Onda smo mi tu ovi mlađi igrači, kasnije Matijević, Đurasović, ja, Bolfek, upadali u tu ekipu. Ja sam imao sreću pa sam relativno brzo upao, pošto Okuka nešto slabo igrao i upao i Međutim, pošto sam bio stvarno mlad, neiskusan, nemoj morao, jer tad je bilo to, drugčije si igrao nogomet nego sada. Sjećam se, to je bilo negdje u 10. mjesecu 1995. Igrali smo protiv Željezničara Sarajevu na stadionu Koševo, pošto se te godine pravila Grbavica, i pobijedili smo 1:0. Mene je faulirao, mislim da je Saračević se preziva, njihov štoper, i Vaha je dao gol iz tog slobodnog udarca. Mi 1:0 pobijedili. Stvarno sam imao to, baš taj start. Sljedeća utakmica dolazila Crvena zvijezda sa svim onim zvijezdama svojim, od Karasija, Čimovića, Bolje Petrovića na golu, Bogićevića. Ja znam da ja sam igrao tad desno krilo, sam igrao, čuvao Krivokuća, isto reprezentativac bivše Jugoslavije. Mi smo pobjedili 2:0 i te se utakmice sjećam. A sjećam se i sljedeće, smo igrali u Beogradu protiv Partizana, pošto sam ja u to vrijeme i navijao za Partizan. Mi smo svi, imali smo velika četvorka, uvijek bila velika četvorka. I došli smo u Beograd i bio je snijeg, veliki, sjećam se snijeg, očistili malo, ali bilo je snijeg, ja igrao desno krilo i čuvao me Kozić neki, refi Kozić. Izgubili smo 2:0, ali pun stadion je bio, bilo je preko 30.000 gledalaca. A pustili himnu, volim Partizan, a ja pošto sam bio Partizan, znam tu himnu, znam sve, vjerujem da nije ono bilo, ali je na kraju normalno da je. Te godine smo igrali finale, baš smo tad, ja mislim, iz Beograda išli finale C kupa. Išli smo u Innsbruck izgubili smo, mislim, 3:1 u Innsbrucku. Pa smo iz Beograda odmah išli avionom tamo do Frankfurta, pa od Frankfurta smo išli u taj Innsbruck. To mi je ostalo u sjećanju. Poslije toga idem u Trebinje i u Trebinju je bio trener Srboljub Markušević, koji me, vjerovali ili ne, prebacio ja koji sam uvijek igrao naprijed, ili krilo ili duplog centarfora s Vahom, vratio me pozadi da igram štopera, nekad desnog beka, tad se zvao bek, nije bočni ko sada. I vratio me prvu utakmicu, ja sam odmah bio igrač utakmice i ostao sam dole i evo kasnije koliko sam igrao do 35. 6. godine, evo sve do rata sam igrao. Uvijek sam igrao tu poziciju više naprijed, nisam nikad zaigrao. Pa ja sam otišao dole kao posuđeni igrač. Tad sam morao se ugovor potpisati na 4 godine i ja sam primao platu od Beleža, a primao sam dole i kao ta neka poluprofesionalni ugovor
iako smo mi dole svi, mi smo svi bili na platnom spisku Trebješnjice. Pa još, kako nije, još Vukičević, pa Okuka isto i bio idole, Okuka dolazio pa se ponovo vraćao u Mostar. Pa Filip Primorac, pa Nikola Grabovac koji je igrao i za Jedinstvo, je igrao, inače on je rodom iz Viteza. Igrao je u Jedinstvu, pa otišao u Velež isto, pa iz Veleža otišao u Trebinje isto. I bilo još kasnije Slato, šta ja znam, Lučić, sve su to igrači bivši Veleža, ne znam je li Skočajić, nije. To je tako jednostavno funkcionisalo, možda vi ne znate, jedan Vahid Halhodžić. Vahid Halhodžić je bio godinu dana, je igrao za Neretvu iz Metkovića. Njegov brat, rođeni Salem, je igrao za prvu ekipu centarfora i onda, da bi dobio iskustvo, poslali su ga u Metković i bio je godinu dana u Neretvi Metkovića igrao da bi se vratio u Velež i postao igrač kakav sam igra. Iako lično za mene, ako mogu da kažem, najbolji igrač kojeg sam ja u životu vidio i s kim sam ja, kome sam i lopte donosio i bio tu, to je Duško Bajević, neprikosnoveno. Svi igrači što sam ja u životu uživo gledao, kao igrač. Dobro. On mi je dao torbu da mu nosim kući, u stan zapravo, gdje je stanovo iznad robne kuće Razvijetak. Ja sam bio, mislim da mi je najsretniji tad u Mostaru, čovjek koji je bio, to sam ja, što nosim njegovu torbu sam je dao da mu nosim kući. To su takva vremena bila. Dobro, bila je ova generacija poslije 80-ih gdje je igrao Tuce, Kajtaz i ova generacija isto jaka bila, oni su osvojili kup maršala Tita. Mislim jednom ili dva puta, jednom Beograd, isto jaka generacija bila. Ova moja je isto, gledajte, to je tad bilo tako, uvijek je tu bilo, inače Velež je poznat. Zašto su navijači, zašto se zove rođeni? Zato što smo mi svi tu rođeni, svi smo rođeni i tako je, zbog toga je to bilo. A sad i u Veležu nema puno domaćih igrača, iako se oni i dalje zovu navijači rođeni, ali nema možda 2-3 igrača koja su baš domicilno. Prije se igralo nogomet, dribling je bio osnov svega, dribling, vic, po čemu je Mostar poznati, po mostarskim kišama, po malom nogometu, međutim sad je to više snaga, sad je nogomet snaga, tehnika koja je brži, jači, on uspijeva. Nema više zelenih površina u Mostaru, sve to sad pretvoreno, tu su robne kuće, tu su nikle zgrade, sve, mi smo igrali na lešu. Ne znam, da ne govorim sad, pošto vi ne poznate toliko Mostar, na vojnom igralištu gdje je Leš bio, na stadionu Lokomotive u centru grada. Svugdje se okrene bio je teren. Isto, evo, kao i Bihać. Ja kad sam došao u Bihać, nije bila okolo mjesta ovdje oko Bihaća koje nije imao nogometni stadion i ekipu. Počev od Kralja, od Kamenice, od ovoga Đavla, Polet neka, ovdje Željo igrao na pomoćnom stadionu. Nema mjesta, Orač iz Žegara, kako se zove, iz Vedrovog polja, isto ekipa. Ovamo tam govori Vinca, Mali Lug, svi su imali ekipe. Sad nema nijedne ekipe. Nijedne ekipe, ovdje to je uže, to je gradsko jezgro. Mi smo prvi fudbalski klub
koji je išao iz Jugoslavije u Australiju, prvi klub. U Singapuru smo bili 5 dana, a u Hong Kong smo bili 15 dana i onda smo došli u Australiju gdje smo bili isto jedno 15 dana. U Australiji je u to vrijeme bilo puno taj emigracije, bilo puno. Tako da mi dole, prvo da vam kažem, ja sam bio u Australiji, a isto ko da nisam bio, jer nismo smjeli izaći iz hotela. Svugdje je bila policija ili gdje smo god, jer oni su se bojali nekakve udbe, kao ima njihovi puno vamo u zatvorima, pa onda su se bojali da neko neće uzeti od nas nekoga pa ne bi ga ucjenjivali. Vođa puta tad je bio Jole Musa, bivši igrač Veleža i direktor aluminijskog kombinata u to doba. Gledajte, bilo je tu, nama je tad, ovo što ja sad govorim, to mi nismo smjeli tad pričati. Imali smo sastanke gdje nismo smjeli pričati, tako nam je rečeno. Bilo je masu, počeo od dolaska, samoga dolaska, naprimjer kad smo došli iz Sidneja u Melbourne, u Melbourneu smo dočekali na aerodromu novinari neki naši koji su provocirali. Čak Enver Marić je udario jednog novinara kad ga je provocirao za djecu. Inače, Enver Marić je žena Hrvatica, ima 2 sina, Lea i Tea, i onda ovaj ga provocirao, pitao šta su oni, jesu oni ili Hrvati ili su muslimani, onda je ovaj rekao ja došao igrati nogomet. Okani me se, on neće, ga udario i onda ovi Subani koji su čekali, bilo tu preko 1000. Ti koji su govorili živio hrvatski tim Velež, živio, vamo su drugi govorili živio srpski tim Velež. Vjerujte da u tom jednoj košmaru, ja sam tad imao 18-19 godina, meni ništa nije bilo tad, pravo da vam kažem, ni jasno. Tek kasnije mi se neke stvari počinju biti jasnije. Turneja je uz njihovu policiju, sve, privedena kraj, mi smo kasnije igrali u Adelaidi, igrali smo u Kamberi bez problema, ali je bilo više policije nego gledalaca. Da bi završili turneju u Sidneju protiv reprezentacije Australije, mislim da je 2:2 rezultat bio, gdje su isto išao avion čitavo vrijeme, gore pisao smrt Jugoslaviji, smrt Titu. I pošto je visoko bilo, nevjerojatno, bilo 15 metara, nekav je zapalio zastavu i skočio i zabio je u teren jugoslovensku zastavu i odmah policija na njeg, ali se završila utakmica i sve. I vrhunac je bio kad smo se vraćali, neko je dojavio da je bomba u avionu, pa to su bili baš neprijatni trenuci u avionu, ali eto, srećom bilo je lažna uzbuna. Ja sam se malo tu, na Leutar sam se bio malo naljutio. Prvo da vam kažem, bili su izuzetno korektni prema meni, međutim, ja sam htio, normalno, tad sam imao 20 godina, 21 godina, ja sam htio da napredujem, da igram u višem rangu. I Markušević me je htio voditi u Sarajevo, međutim, pošto sam imao ugovor s Veležom, ovi u Mostaru su to čuli i morao sam se vratiti opet u Velež. U Veležu je bio trener Vukašin Višnjevac, koji nije bio baš prema meni nešto, on je imao neku drugu viziju, nije me čak ni gledao, nije ništa, provocirao me, ja nijednu utakmicu nisam htio nešto da dođem na trening, poslije uveče u 10 sati, poslije prijateljske utakmice jedne, i da me sutra provocirao, trčao sam nekih 100 metara 50 puta. I onda sam malo bio grub prema njemu i on normalno mene istira i ja sam, pošto prošao prilazni rok, morao se ponovo vratiti Trebinje. Sad, Trebinju su mi isto davali i stan, davali mi sve da ostanem u Trebinju, međutim ja nisam htio i kad sam se vratio, pošto sam dogovor sa Veležom, počeli su me malo ucjenjivati i ja sam već isplanirao, u to doba sam morao ići u Jugoslavensku narodnu armiju.
Ja sam odigrao 6 mjeseci do Nove godine i onda sam otišao, godinu dana sam bio u armiji do februara sljedeće godine. Odigrao do ljeta to, međutim opet su oni htjeli da ja ostane po svakoj, međutim istekao mi rok, a ja sam imao izuzetno povoljnu ponudu iz Ljubljane u to vrijeme za baš jedan veliki iznos i ja sam otišao u Ljubljanu, gdje mi je bilo stvarno prelijepo. Ja sam Ramiza Omanovića upoznao prije 82. godine kad je on došao u Bihać zvanično. Tad je tadašnji Slovan iz Ljubljane, koji je bio zajedno sa Jedinstvom u drugoj ligi Zapad, gostovao ovdje u Bihaću i ostalo mi je to cijelog života upečatljivo. Tad je nama su neophodni bili bodovi za opstanak u ligi, a Ramiz je tad igrao za Slovan iz Ljubljane. Sjećam se jako dobro mi smo malo podcjenjivački ušli u utakmicu i uvijek mi je tad ostalo sjećanje na Ramiza. On je faktički iz dijela svog terena, pošto je igrao u zadnjoj liniji, uzeo loptu i prešao nas je sviju maltene i dao je taj gol s kojim su oni pobijedili Jedinstvo sa 1:0. Poslije smo mi čitali kroz novine koji nam je to igrač tako dao gol, jer nismo ga osobno poznavali. Tad sam ga ja i zapamtio da bi Ramiz 82. godine došao u Bihać, on je u međuvremenu prešao u splitski Hajduk. Iz Ljubljane sam bio dogovorio sve, ali nije bio prijelazni rok. Trebao sam ići u nogometni klub Rijeka. Međutim, pošto nije bio prijelazni rok, otišao sam kući u Mostar. U međuvremenu me zvonili Ante Mladinić me zvao iz Splita, otišao sam u Split. Kad sam vidio Poljud, kad sam vidio onu školjku i kad smo je provodali unutra po onim salonima i svemu, ja sam pristao, ako vjerujete, za manje novaca nego što bi dobio u Rijeci, došao sam u Hajduk. Gdje sam isto nisam odigrao samo 6 utakmica, međutim u to vrijeme igrao je, opet me prati Boro Primorac koji je igrao, došao iz Veleža ovamo, ali to generacija Hajduka isto bio, inače kapiten i Hajduka i reprezentacije Jugoslavije, mislim da je tad bio Vedran Rožić koji je igrao tu poziciju, tako da sam ja bio na klupi. A meni 25-6 godina, vjerujte, ja sam htio samo da igram i ništa drugo. U to doba u Hajduku je imao strahovitu konkurenciju. Stariji ovi, opet ću spomenuti gledalci, u to doba je u zadnjoj liniji igrao Primorac, reprezentativac, igrao je Vedran Rožić, igrali su braća Vujović, ali na toj njegovoj poziciji ja mislim da je bio Boro Primorac, reprezentativac Jugoslavije i jednostavno to se tako potrefilo da je Ramiz ne zbog svojih nekvaliteta, jednostavno zbog jake konkurencije nije se zadržao i ostavio nekog većeg traga u Hajduku. Htjeli su, na kraju kad su vidjeli da ja sam uporan da idem, oni su me htjeli u Vinkovce ili Osijek, ja nisam htio tamo i tako je to bilo neko natezanje, ja dođem kući u Mostar i kad ono hoće ja naletim na Medu Piralića. Njega i pravo da vam kažem, samo sam njega i Mehu Avdagića i znao u Bihaću, nikog drugog nisam ni znao. I on mi kaže što ne bi došao ovamo i tako, ja sam onda obećao mi je nešto, obećao mi što ja znam onda. Ovdje u Bihaću je tad bila i viša škola, viša komercijalna, ja sam završio odmah nakon 2-3 godine i tu školu i zaposlio se u Kombiteksu u Internoj banci, kasnije bio u komercijali do rata.
rat čitav ovdje bio. Od 82. do 91. Do 91. zadnja je bila, pa, 91. pa ja. Igrao sam i u ratu, već i u Hrvatskoj je bilo. U Hrvatskoj je već bilo, balvani su već bili, mi smo išli igrati protiv junaka iz Sinja. I išli smo na Srb gore pa na Gračac, pa se dole prema Kninu, balvani godalo, policija nas izvodila, pretresala, sve. I tad isto se desilo u Sinju. Mi nismo barem ja, nisam razmišljao. Inače, vođa puta je bio neki policajac odavde, Ratko Mihajlović. On nas je spasio, inače pitanje bili mi tu novi, bili se vratili. A mi smo na zagrijavanju, publika je, mi smo izašli na zagrijavanje i igrali smo utakmicu u crvenim dresovima, ovdje petokraka, a ćirilicom piše Robne kuće Beograd. I ovi su mislili da i mi provociramo, a mi smo igrali u tim dresovima, jer su oni bili sponzori, nemam pojma. Jo, to je bilo, to je skakajim pogledama bilo. Ja sam se okrenuo Đuriću. Zapravo Karač je napravio neki faul tamo i onda tad sam prvi put se prepao i za život. Evo kako igram taj nogomet, posle 2 ili 3, ne znam, preko ograde su utrčali u teren i onda su policija odmah i odstranila ih. Ja sam krenuo Đuriću i rekao, ako ti neš pusti, sad ću ja pusti go ili ću ga ja sam sebi dati. Sad ću bolje, jer vidim kakva je atmosfera da je to gotovo već, da je to rat. Tadašnji upravnik zatvora, gospodin Karabegović, Ićo je studirao u Splitu dole sa ovim Kucijem i sa Žajom, s ovim, i prijatelji su dobri. I onda smo mi išli sa nekim Mercedesom iz općine, neko je vozio i išli Ićo, ja, Marko i taj vozač. I dole smo došli i ne daju na večeri. Odjednom rekli su da može u Bihać, zato što je Bihać u Bosni i Hercegovini jedini nogometni klub. Svi ostali su fudbalski klubovi. Vjerujte, ja to nisam ni razmišljao, niti meni to bilo jasno kakva je razlika između toga. Ja sam se ovdje oženio, dobio 3 djece, žena mi je Bjušćanka, rođena na Bedemu. I prvo to, drugo, počeo sam raditi, završio višu tu školu, počeo raditi, kažem vam, Komiteksu u internoj banci, kasnije u komercijali, imao odličan posao, imao sam tamo dobra primanja, imao sam i u jedinstvu, mislim, svak laže ko kaže da u jedinstvu igra džaba ili neko spominje nekakvu ljubav i ovo, kune se, međutim, ja vam kažem da koje god igrao u jedinstvu, ikada, on je igrao iz nekog interesa, imao je interes. 100% imao neki interes i tako da imao sam i tamo platu, imao sam i ovdje platu, imao i premije, normalno nekad više, nekad manje. Niko ne zna, smo mi znali nekad imati, kad je doktor Kasumović bio i ponedjeljkom nam isplaćivao po 2000 maraka premije. U to doba mi smo imali jako dobar tim. U zadnjoj liniji je bio Đurišić, ovi stariji gledaoci, vjerojatno se sjećaju toga golmana koji je ostavio isto dugo trag. Zatim Biljuš i Sejdići su igrali bekove. U zadnjoj liniji igrao je pokojni Jure Papec, Jure Bašić zvani Papec, a na mjestu libera je igrao Rami Zomanović, a tad se igralo sa jednim štoperom, igrao je Milan Janković. Tad u to doba još su igrali kao desno krilo, igrao je Vuković Jozo i dan danas je tu u Kraljama živi. Broj 8 sam igrao ja, moja malenkost. 9 je u to doba isto došao u klub Savić Staniša. Broj 10 je igrao Edin Bajrović
I broj 11 igrao Enes Jušić, koji je poslije završio karijeru i dan danas živi u Francuskoj. U to vrijeme se moglo, jer Jedinstvo tad bilo, Jedinstvo je jedan klub koji, ja delegat, evo kažem, ja čitavu Bosnu i Hercegovinu, a i šire kad idem, gdje god odem, od Bijeljine, od Sarajeva, Mostara, oni znaju Bihać po Jedinstvu. Svak pita kako Jedinstvo, kako ovo, kako ono, shvatate. To je Jedinstvo i Una, to su dva brenda. To su dva brenda, nema tu, mislim, mi možemo govoriti svašta, ali to je... Pa gledajte, ja sam u to vrijeme sam igrao korektora, to je sad današnji kao štoper koji nisam imao neke, ja sam imao da korigujem, shvatate. Međutim, mi smo imali i u Bihaću, ta moja generacija, ta prva, na primjer, kad smo igrali u drugoj ligi, to je bila izuzetno jedna dobra generacija. Na primjer, branio je Dragan Đurić koji je došao iz Čelika iz prve lige. Desnog beka igrao Biljuš koji je došao iz Željezničara, koji je bio šampion. Lijevo je kasnije Nermin Karac koji je došao isto iz Borca. Lijevo je igrao Sejdić. Half linija je bila Rupčić jedno vrijeme. Rupčić, ja i Janković. Rupčić, Robert koji je kasnije postao kapiten Rijeke, a Janković je postao kapiten Osijeka. Kapiten Osijeka i ja, to je half linija. Gore imao se jednog Senada Karača koji isto igrao i po Slobodi, i po Sapartaku, i Borcu, i igrao za amatersku reprezentaciju, mislim čak i Jugoslavije. Imao si Mehu Avdagića, imao si jednog Savića koji je došao iz Rančkog Niša, koji isto bio sa mnom igrao u Ljubljani, izuzetan jedan igrač. Imao si dvojicu domaćih igrača, imao si Bajrovića i Enesa Jušića, izuzetni igrači. Tu je kasnije bio Nikolić, Jan iz Sarajeva. To je ta generacija koja je bila, shvatate, izuzetno jedna dobra generacija. Ramiz je u to doba unio jednu novinu sa tim svojim igranjem libera. Pošto je Ramiz jako dobro imao kontrolu lopte, često je pravio te izlete iz svoje zadnje linije i stvarao višak, maltene, igrača u napadu. Toliko je imao jako dobru kontrolu lopte. Ramiz kad krene u napad, vjerujte, na njemu protivnik nije mogao napraviti kontru. Recimo, što mi ovo nogometaš kažemo da on izgubi na sredini terena loptu pa da protivnik pravi kontru. Ramiz je to završavao ili je bio prekid na njemu, protivnik je napravio faul, ili je Ramiz to završavao šutem. Znači, jaku kontrolu lopte, to mu je jedna karakteristika bila. Druga karakteristika bila je da je bio jako inteligentan igrač. Oni su se jako dobro nadopunjavali. Milan Janković koji je imao odličan skok. To je igrač koji je davao 7-8 golova na prekidima po polusezoni, a Ramiz je bio strašno inteligentan igrač koji je u to doba igralo se sa liberom, da bi Ramiz te neke greške koje se dešavale, koje obrambeni igrači naprave, jako inteligentno svojim postavljanjem rješavao, a što mu je jako još najveća vrlina bila njegova brzina. Po meni je taj Višnjevac, po meni najteži, on je bio baš ono sadista. Mi odemo na pripreme, na primjer odemo u Nevesinje, mi išli gore na Vazdušne gore i on ujutru footing, na primjer u 7 sati te probudi, on 50 minuta, po 50 krugova mi moramo trčati, a footing, a u 10 imamo drugi trening. I on je samo se trčalo, ništa drugo. Dok, na primjer, za razliku od njega u Splitu, jedan Biće Mladnić koji je legenda jugoslovenskog nogometa i bio je selektor Jugoslavije i sve,
vjeruj da se ja nisam umorio, išli smo na Kupres, nisam se umorio uopšte. Kako totalno drugčije. Međutim, tad sam ja tek vidio šta znači biti trener. Mi mislimo ovako trener, svak misli da može biti trener. Međutim, trener ne može svak biti, treba škola, treba učiti. Ja sam na primjer igrao, bio sam u Splitu, jednu utakmicu, igra Hajduk Crvena zvijezda. Nisam ja igrao na klupi bio, međutim na sastanku, on sve protivničke igrače kaže selo iz kojeg je on, gdje je rođen, selo, to i to selo, ovamo se igrači smiju, onda on kaže Vujoviću kaže šta bi ja za tebe rekao, da sam ja trener Zvijezde i tako. A to isto generacija Vujovića, dole Slišković, šta ja znam, Šalova, Krstičevića, Gudelja, Ivan Pudar branio, Rožića. To generacija isto Hajduka bila skoro sve reprezentacije Jugoslavije. I ta utakmica protiv Zvijezde, počeo sam pričati, on kaže, za Crvenu zvijezdu igrao Zoran Jelkić, desnog beka. Vujović je igrao lijevo krilo, on kaže Vujoviću, ako ga napaneš, bit ćeš kažnjen kao sad, na primjer, 1000 maraka. I ovamo mi svi smijemo, ovdje čovjek daće nam go. Kaže, ako da go, onda sam ja kriv, vi nemate ništa s tim. Vjerovali ili ne, jel to tako se potrefilo, nemam pojma. A vama je rekao Slišković, on je samo dugu na Zlatka Vujovića. 20. minuta, 2:0 Hajduk vodi, 2:0 vodi, trener njihov mijenja Jelkića, jer on je otišao gore, nešto driblo i izgubio loptu i ovaj sam mu gošao 2 puta. Mislim, šta znači biti trener? Shvatate to, a mi mislimo da je to, međutim, gledaš, on je legenda i kao igrač, on isto igrao i u Veležu i Hajduku i trener, normalno da je vrhunski trener, opet on kao to drugi bio nogomet, drugo se on imao ipak ludu sreću, on je igrao u to kad je taj BMW bio Bajević, Marić i Vladić i imao dobru generaciju, ali normalno da je dobar trener. A inače, meni je najzaslužniji za moj uspjeh i za sve je Leo Hrvić, isto jedan bivši igrač Veleža koji je vodio omladinsku školu koji je mene učio od prvi ti je čas 2-3 treninga, uopšte ne možeš trenirati s djecom, nego moraš prvo krugove trčati na prstima, ne znaš trčati. Ne znaš trčati, moraš na prstima, ne možeš na punim stopalima. Vidite, danas pol djece ne zna trčati, više nazad idu nego naprijed. Kažem vam, to je jedna grana, to je nauka isto kao i sve drugo. Možda je tad onako ljepši bio za oči, za nogomet, međutim ovo većina tih igrača tadašnji sad ne bi mogli igrati nogomet. Ne bi, jer tad su bili izuzetno spori igrači, to je sve bilo usporeno i jednostavno tako, ovo je danas sve, iako danas nema ljepote, nema, ja kažem, sjedim pored njih, pored klupe, gledam tu Premier ligu i vidim, sve se to svelo na duel igru, na udari, nabij, razbij, nema driblinga, nema one ljepote što čini nogomet, nema. Sad to bi vrhunski ekipa, to je posebno, mi to ne možemo iz milion faktora postići, jer prvo mi ne možemo, mi hoćemo da odigravamo, a šutnemo loptu, ona ovako oskače, nema teorije, tu mora biti idealni uvjeti, da te lopta ne oskače, da ja ne razmišljam hoće li mene oskoči, neće oskočiti, a ovdje je opasno igrati. Tako jedno vrijeme baš Mladinić zabranio nama u Splitu da ne smije niko u 16 metara, ovom Pudaru zabranio, a on Ivan će dobro ispričavao loptu. Zabranio u našoj polu, ne smije niko primiti loptu, samo duga. Totalno drugčije. Nama kad smo igrali nisu dozvoljavali na treningu, na pripremu, nismo smjeli kap vode popiti.
sad za trening popiju paletu vode. Svata, sve se promijenilo se. Nisam optimista što se tiče jedinstva. Nisam optimista evo, upravo zbog uslova. Ne može se postati igrač bez treninga, nema teorije. A omladinska škola je sve. Dječata nemaju gdje igrati, ja ne znam gdje oni, sad ja mislim da idu gore u kasarnu. I ovdje sve, ne može ovaj teren sad može, evo sad relativno dobar zato što nije bilo kiša, nije bilo, inače tu bit ćete u 11. mjesecu, bit će oranica kad svi treniraju, i juniori, i kadeti, i prva ekipa, i treninzi, i utakmice, tako da bez toga se ne može. A ovo po meni je puno važnije, ja kad bi bio predsjednik kluba ili nešto, ja nikad ne bi doveo za trenera nekog sa strane da vodi prvu ekipu. Ja bi doveo trenere da vodi omladinsku školu da vode, da uče tu djecu. Isto tako, evo gledam, i danas u ekipi, ja nemam ništa protiv stranih igrača, nisam ja ovdje se rodio. Ali ne može u jedinstvu igrati od 25, ne može biti 20 stranih igrača. Ne može. Ajde i da može, sve da može, ti igrači moraju biti 5 puta bolji nego ovaj domaći igrač. To je moja odluka. Po meni uvijek, ja sam to govorio i kad sam znao sam i ja bio sam 2 puta u upravi jedinstva. Ljudi moji, ajmo ako treba platiti 5 puta više, 2, 3 igrača, prava igrača, doveš prava igrača, a ne 15, šta će mi 15 igrača koji su provjereni jesu igrači, nisu li igrači, ne može, dođe igrač, kakav igrač molim te koji dođe iz Sarajeva, iz Mostara, iz bilo kojeg grada za 500-600 maraka plati. Izvini, ali ja mislim da me to više socijalni slučaj nego igrač. BH nogomet, a gledajte, ovi Premier Liga, oni stvarno su svi klubovi na infrastrukturi su uradili maksimalno. Evo danas se već skoro ne može igrati Premier Liga ako nemaju reflektori, ako nemaju pomoćne, svi imaju pomoćne ili umjetnu travu ili imaju organizovane što se toga tiče. Gledajte, stanje BH nogome mi svi gledamo po reprezentaciji. Ako reprezentacija dobro igra i ako ona u vrhu odmah i Premier Ligu tu dužimo. Ako oni imaju slabo igraju, odmah su problemi, odmah su... A gledajte, inače, ovo u zadnje vrijeme u svim statutima Nogometnog saveza je svugdje prva stavka je da nema miješanja politike u nogomet. Međutim, evo ja vam garantujem, od prvog kluba, od šta ja znam da kažem tu od pokoja, od bilo koje našeg do Premier Lige, gore do Sarajeva, da je sve politika. Sve su u klubu, ne može biti u klubu ako nije uvezan sa politikom. To je moje, a prva stavka je svugdje da nema politike u klubu. Ovo što se dešava, i ja sam doživljavao svašta i u Širokom i u Banja Luci, svašta i Nožnica, Srebrenica kao delegat i slavljenje, provokacije, svašta nešto. Tako da a šta će to je naša realnost, kad nije to samo odraz stanja u društvu, je stanje u sportu, a pogotovo u nogometu, pošto je nogomet je prva tačka, prioritet, pa ja. Ja što se tiče nogometa više
Ništa, ja sam gledalac, obični dođem tu kao navijač i jedinstva i reprezentacije normalno. Još radim evo već 21 godinu u jednoj firmi iz Mostara, baš Hercegovina vino. Djeca tu, već sam dobio unuče jedno, nadam se možda će i on zaigrat nekada u jedinstvu, to je želja bi mi bila, tako. Vjerujte da, ja imam kuću u Mostaru, otac mi još živi, ako ima 91 godinu, pokretan isto koji ja, imam takav osjećaj kad odem dole, ne znam, ali ipak mislim da ću ovdje završiti i da ću ovdje biti normalno ovdje i žena i djeca. Čovjek kako ide u godine, dok ste mladi imate puno prijatelja. A kako to čovjek ide u godine, onda sve je manje prijatelja. Neke vi odbacite jer vam ne pašu, neko vas odbaci jer vam ne pašu, a ja i Ramiz nikad nismo jedan drugog odbacili. Uvijek smo ostali prijatelji, znači imamo neke slične poglede na život i dan danas se družimo i ta naša druženja se jako su nam lijepa. Pa gledaj, ipak sam dole, sam veći stranac. Ne poznajem te ljude. Čak sam ja imao, evo, da ispričam prije, kad su oni igrali u ovoj ligi gdje je jedinstvo, u prvoj ligi federacije, što ja znam, jedinstvo je nešto izgubilo neku utakmicu, ja mislim protiv Banovića, Velež je trebao biti prvak, pa nije. I sad je bilo, strašne su bile tenzije između Bihaća i Mostara i ja sam došao poslije toga da budem delegat u Veležu. I oni kad su vidjeli Ramiz Omanović, Bihać, Dum, oni su meni počeli, maltene počeli u tunelu tamo prijetiti ovo ono. I onda sam ja, a imaju dole u hodniku ovog Veležovog stadiona novog, imaju slike, velike slike. Ja im kažem, evo vidi, aj čitaj vam ovog jednog za, ko je ovo? Čovjek gleda, vidi da sam ja. Pa ja sam igrao, ljudi, ti mlađi, on uopće ne zna da sam ja Satan. I onda pustili su me na miru. Nisam imao problema neki veći. 47 minuta.